Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Usambut Menteri Rang Bak Kejelau Bak Preston Tan Song ulah kentat waria ka jing kenok jong Dr. Mukul Sama baka jing ti deuyong bean kadang yai peteng hapok kani Kejelau Meghalaya wat hadien baka National Green Tribunal kala pencari ya ka jing hang ti deuyong thliau knai bat shalan ya deuyong syabar Kejelau ha ka jing kran bagi la pathai khubor ubak Preston ula ong ba nadu baka National Green Tribunal kala thau ya ka Special Investigation Team ka Sorkar Jela kamshim la dan bentasyo bantu kelar AA namar baka National Green Tribunal ka yai pet ngor man la kasngi ya kini kam ngatrai la dengan yat yang ya history ka NGT ka khang ya ka jingti deuyong bi an nadu usnem arya katsa bat hadu menta nang ta susu ngi la ya saka Supreme Court ngi la ya dun adong sedong sika Ministry of Coal, sika Ministry of Forest yang parok nilai ya, look, ultimately ka order kaba mi na liang jong ka Supreme Court kolong ba, syak banti doyong tang ba, hap don ka mining lease, the preliminary mining lease kata mut kamlong, te kumba kolong hi mentak labun ke biya apply ka mining lease su ka proses ngatrai la don kata nanti ke ba lajan dep kabang Government of India kaban I approval de Muslim su kabang India ay kata to hakabedai pedebat kenika illegal mining illegal activities hakabedai ba kejikti deuyong tu ya kane ko pi ni na do dewan arjar khapra maria simti ka sarkar nila ai instruction ka bating syaporo ki deputy commissioners syaporo ki SPs batru syadu ka block level bakin sengau bahaban cek dan pej bakan nemdon kenika illegal mining of coal hapok Kejelau Meghalaya jong de jingkrem jong LU ba uong ba kahaban kitri na state government ngasupa ban percaya ni kolong ba nalor nang ta ndai tang mangi bangila agen instruction henrei ka NGT ru ka follow up ya kani ka monitor ya kani kadon ka SIT ru ka ba nakaliang jong ka NGT ka thau dia nak ada orang pi kaniru keladon lepa hakaba kiru kibudin bat kinu kinoi kibas ngau badon kanu kono ka illegal mining of coal ka Kejelau Meghalaya they are free dia kaman file ke FIR leman ai information syakiniki agency kiba nakaliang joke jitiru kala de constitute yang ta bahwa pi kain ngatrai ka ba khamlong more independent kadeka NGT but keladon lu ke SIT kaba nakaliang ke GT keladon in place tengah ngasgo ban om ba kinu kiba complain what u leader ke opposition Dr. Mukul Samar ngatrai ngasgo ban advice ya u busgo bah ban adjective sya kanika kini ki agency kiba long independent bat kiba kamlong kiba don berkabor ban recommend tengah ngasgo ban om kata kala dai lepa ka proses ladon lepa in place kan proses ladon lepa in place nak kamta kumno bagi bendu ya kan illegal mining of coal atau macam